Dobrodošli na ovaj video pregled modela Renault Captur. Otkrićemo vam sve nove karakteristike ovog novog, dinamičnog, prostranog i sasvim prilagodljivog SUV-a. Idemo! Novi Renault Captur ima atribute koji ga čine savršenim SUV-em. SUV je skraćenica za Sport Utility Vehicle. To je robusnije, višenamensko porodično vozilo, udobno i lako za rukovanje, koje može da vas prati u svim vašim slobodnim aktivnostima. Samouveren i privlačan, novi Renault Captur ne samo da ima avanturistički izgled, on je stvoren za avanture. Zahvaljujući velikom rastojanju od tla, lako se nosi sa visokim ivičnjacima i veoma je udoban na neasfaltiranim putevima. U gradu ili na otvorenom putu odvešće vas gde god poželite, bez obzira na uslove. SUV je takođe pouzdano vozilo za celu porodicu. Povišen položaj za vožnju novog Renault Captura vozaču pruža osjećaj lagodnosti, dok će putnici ceniti udobnost i sigurnosne karakteristike koje on nudi. Beg od svakodnevice nikada nije bio bezbrižniji. Već na prvi pogled, novi Renault Captur se izdvaja iz mase. Atletskog i elegantnog izgleda više nego ikada potvrđuje svoj SUV karakter. Maska je sada šira, a poklopac motora rebrast. Hromirani umeci ističu impozantni logo u obliku dijamanta, a vazdušni deflektori poboljšavaju aerodinamičke performanse automobila i smanjuju potrošnju goriva. Odvažan i samouveren branik dočarava njegov identitet avanturiste, uvek spremnog da skrene sa utabanih staza. Novi Captur je usvojio poznati C-Shape svetlosni potpis, istovremeno elegantan i efikasan. 100% full LED prednja svetla osvetljavaju daleko, a pritom troše malo energije i traju dugo. Iz profila upečatljiva je njegova dinamičnost. Novi Renault Captur ima niske konturne linije koje se protežu do zadnjeg dela automobila. Izvajana zakrivljenja u podnožju vrata naglašavaju njegovu siluetu, a novi aluminijumski naplaci od 18 inča mu daju posebnu harizmu. Novi Renault Captur je takođe predator. Ali ne brinite, njegova opciona Shark antena ne ujeda. Ona je tu samo da bi vam ponudila bolji kvalitet radio prijema. Sa zadnje strane, ovaj novi SUV odlikuje se potpuno novim, elegantnim i senzualnim svetlosnim potpisom. Njegova 100% LED svetla u obliku slova C vidljiva su na prvi pogled čak i u polumraku. Pogledajmo izbor boja. Novi Captur ima najveću ponudu za prilagođavanje u svojoj klasi. Izbor obuhvata 11 boja, uključujući 3 nove: belu alabaster, plavu celadon i crnu ametist. A tu je i vatreno-narandžasta Atacama. Ali to je tek početak, jer možete odabrati i odgovarajuću boju krova, spoljašnjih ogledala i zadnjeg spojlera. Možete dodati čak i malo boje na prednje i zadnje ukrasne letve ili na bočne zaštitne obloge prednjih i zadnjih pragova vrata. Kakav izbor! Ukupno, na raspolaganju vam je preko 90 mogućih konfiguracija za potpuno jedinstven SUV. Duži i širi. Novi Renault Captur ide korak dalje. Nudi prostranu unutrašnjost, a istovremeno ostaje kompaktan za laku gradsku vožnju. SUV dizajn je naglašeniji. Poklopac motora je ravniji i izdužen za još izražajniji izgled. Ulazak u kabinu ne može biti lakši. Nema potrebe za saginjanjem ili penjanjem. Putnički prostor je na pravoj visini da sednete na sedište prirodno, bez krivljenja tela. Novi Renault Captur je SUV sa velikodušnim teretnim prostorom. Sve počinje većim, praktičnijim vratima prtljažnika, dizajniranim za smeštaj viših i širih predmeta.
Zapremina prtljažnika je 536 litara, što je za 81 litar više u odnosu na prethodnu generaciju. To je 20% više prostora neophodnog za odlazak u prodavnicu, na vikend putovanje, na kraći ili na veoma dug odmor. Zahvaljujući kliznim zadnjim sedištima, prtljažni prostor je vrlo fleksibilan. A ako je potrebno da prevezete zaista veliki teret, zadnja klupa se lako sklapa zahvaljujući dvema ručkama na vrhu sedišta, što vam oslobađa dodatnu dužinu od 1,57 metara za utovar. Dovoljno prostora čak i za vaš novi garderober. Novi Captur vas mami da uskočite i preuzmete upravljač. Dok se približavate automobilu sa Renault karticom slobodne ruke u vašem džepu, Captur vas pozdravlja svetlosnim scenarijom dobrodošlice, otvara spoljašnja ogledala i otključava vrata. Zaista VIP doček. Da biste zaključali automobil, sve što treba da uradite je da se udaljite. U unutrašnjosti, putnički prostor sa svojim čistim linijama je prostran i luksuzan. 10-inčni ekran iza upravljača je svetao i prilagodljiv. Možete personalizovati ambijentalno osvetljenje, prikazati navigacione informacije i još mnogo toga. U centru, multimedijalni ekran od 9,3 inča i komande klima uređaja okrenuti su prema vozaču. Za intuitivniji doživljaj vožnje, ovaj ekran je najveći u klasi, a također je dostupan manji ekran od 7 inča. Novi ergonomski mekan upravljač prijatan na dodir, kao i penasti materijali na instrument tabli, daju novom Renault Capturu osvežen izgled. Isti tretman primenjen je i na centralnoj konzoli koja je postavljena u ravan sa kliznim naslonom za ruke, što olakšava korišćenje ručice menjača. Ne morate više dodirivati parkirnu kočnicu, jer ona se aktivira i otpušta elektronskim putem. Manje rukovanja za lakšu vožnju. Sa 27 litara prostora za odlaganje, novi Renault Captur je rekorder u kategoriji gradskih SUV-eva. Raspoređeni su svuda u vozilu. U prostoru vratima može da stane boca od 1,5 litra. Centralna konzola sadrži bežični punjač za vaš pametni telefon, dok veliki pretinac za rukavice ima zapreminu od 10 litara. Dovoljno prostora za odlaganje svih vaših svakodnevnih stvari. Za više udobnosti, osnova sedišta je duža za 15 mm i pruža još bolju potporu. Putnici na zadnjoj klupi mogu da uživaju u dodatnom prostoru za kolena, zahvaljujući udubljenom leđnom delu prednjih sedišta, a novi, uži nasloni za glavu prednjih sedišta pružaju im bolju vidljivost prema napred. Kao opcija dostupno je vozačevo sedište sa električnim komandama i po prvi put novi Renault Captur može biti opremljen staklenim krovom koji pruža utisak visoke klase. Na kliznu zadnju klupu za 3 osobe također mogu da se smeste 2 sedišta za decu, zahvaljujući Isofix sistemu za pričvršćivanje. Isofix je međunarodni standard za dečija sedišta. Tu je sve što vašoj porodici treba da se opustite i uživate u putovanju. Pozadi, novi Renault Captur odlikuje još praktičnija oprema. Utičnica od 12 V, 2 USB kabla za punjenje pametnog telefona ili tableta i 2 ventilaciona otvora za putovanje u udobnosti prve klase. A da biste započeli putovanje, treba samo da pritisnete dugme Start. Novi Renault Captur teži da bude najbolji u svim oblastima, a tehnologija je svakako jedna od njih. Opcioni multimedijalni ekran osetljiv na dodir, najveći u ovoj klasi, odlikuje se vrhunskom rezolucijom. Sistem Multisense omogućava promenu ekrana ili ambijentalnog osvetljenja menija sa 8 opcija na raspolaganju. Novi Renault Captur je 100% povezan. Uz integrisanu 4G konekciju koja pokriva čitavu Evropu i uključena je tokom 3 godine, pružajući vam pristup čitavom nizu aplikacija i asistencija. Ne znate tačnu adresu svog odredišta? Nema problema. Google pretraga ključnih reči je tu da vam pomogne. Pored toga, odredište možete poslati direktno u automobil, koji prikazuje rutu na navigacionom ekranu. Brzo i efikasno, a samo jednim klikom možete saznati vremensku prognozu.
Po prvi put u ovom segmentu, softver Renault Easy Link i mape odabrane zemlje automatski se ažuriraju, bez bilo kakvog podešavanja ili čekanja na preuzimanje. Sistem je uvek spreman za upotrebu gde god da se nalazite. Naravno, povezivanjem vašeg pametnog telefona možete koristiti i aplikacije Apple CarPlay ili Android Auto. Pristupite svojim omiljenim aplikacijama kao što su Waze, WhatsApp ili Deezer i uživajte u slušanju omiljene muzike. A u muzici možete zaista uživati, zahvaljujući audio sistemu sa potpisom Bose. 9 zvučnika i novi ugrađeni dubokotonac koji ne zauzima prostor za odlaganje pružit će vam izuzetno muzičko iskustvo. Novi Renault Captur svira glasno i jasno. Ovaj novi SUV pruža uzbudljiv doživljaj vožnje. Zbog njegove robusnosti, dinamičnosti i udobnosti, nećete moći da obuzdate osmeh na licu dok vozite novi Captur. Sportski, efikasan i udoban, teško ćete se odlučiti koji njegov aspekt vam se najviše dopada. Zahvaljujući Multisense sistemu druge generacije, prebacivanje između načina vožnje nikada nije bilo lakše. Na raspolaganju su 3 načina: Eco, Sport ili MySense za konfiguraciju po meri. Odabrani način menja osetljivost upravljača i odzivnost ubrzanja. Vi ste gospodar za volanom. Novi Captur odlikuju motori nove generacije koji ispunjavaju najnovije evropske standarde u pogledu emisija. Ispod haube na raspolaganju je široka paleta benzinskih i dizel motora. Da bi sve teklo besprekorno, pruža vam se izbor između 5- i 6-stepenog ručnog menjača, kao i automatskog 7-stepenog EDC menjača. Ovaj menjač sa dvostrukim kvačilom menja stepene prenosa glatko, garantujući udobnost bez premca. Ako više volite sportsku vožnju, i dalje možete ručno menjati stepene prenosa, pritiskom na novi e-shifter elektronski menjač ili preko ručica na upravljaču. Visokotehnološki, svestran i odvažan, novi Renault Captur će vas osvojiti. Ostala je još samo jedna stvar koju treba da uradite. Izađite na put i uverite se sami. Novi Renault Captur ne zanemaruje ni jedan aspekt, pogotovo kada je reč o sigurnosti. Njegova nova vrhunska šasija omogućava mu da bude opremljen sistemima za pomoć pri vožnji najnovije generacije. Veran svojim dobrim navikama, novi Renault Captur je u ovoj oblasti najbolji u svom segmentu. Sve verzije u serijskoj opremi sadrže upozoravač na nenamernu promenu vozne trake i sistem za pomoć pri održavanju vozne trake, automatsku kontrolu svetala, tempomat i limiter brzine i sistem za aktivno kočenje u slučaju nužde sa detekcijom pešaka i biciklista. Sistem za nadzor mrtvog ugla i automatsko uključivanje i isključivanje dugih svetala dostupni su kao opcija. Novi Renault Captur takođe nudi različite sisteme za pomoć pri parkiranju, kao što je sistem Easy Park Assist, dostupan kao opcija, koji preuzima kontrolu nad upravljačem tokom zahtevnih manevara. A zahvaljujući kameri sa pregledom od 360 stepeni, parkiranje nikada nije bilo jednostavnije. Hvala što ste pogledali ovaj video. Nadamo se da smo odgovorili na sva vaša pitanja o novom Renault Capturu. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite na dugme sviđa mi se i zapratite naš YouTube kanal. Za više informacija posetite našu web stranicu ili najbližeg distributera da biste isprobali novi Renault Captur. Hvala još jednom i vidimo se uskoro.